take težave izvenijo dokaj hitro. Ja, probati vsekakor. Ne, psihiatrične težave, ki jih ima, izvenijo. Dosti krat. Če ne s CBD-ja, bodo zelo z THC. Če zraven potem vi mislite, da ima dozo zdravil, ki jih ima, da se normalno naprej vzdržuje? V primeru, ko nekdo pride tudi na uporabo CBD-ja, je treba zelo paziti z uporabo ostalih farmakoloških zdravil, zato ker CBD vpliva na izločanje enega encima v jetrih, tak P405 se mi zdi, in ta zavira razkroj teh zdravil v jetrih, zato lahko pride do predoziranja. Srečna odbornica in poročna agencija UKA. Dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me like it's hurt me before. For once I have someone I know deserves me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine. Poročna agencija UKA. In ne je svoj trenutek. Pika na i celotni kolekciji se seveda pričesa.